BJP BJP honorable BJP Paleba BJP discuss the way Bilena to was my over. I support Bilena had to wear. Okay, that's rescue the personal opinion. That's personal opinion. Proudly, as a citizen of Manipur, proudly today, whoever it is, no one can copy you. Honorable Chief Minister and Biren Pabudu Payavani. Mito Kalok Jah. Unrecognized village discussion Yana assembly that Togrisa. Manipur Chief Minister and Biren 2022 the assembly that that's not the way how we can talk as a responsible citizen. Okay, that's outside there are claiming ancestral land in Manipur. Masikana to we said Sakai Karigum Changbaya Masida. Kainoida forest conservancy 1980 Matuna. Forest is central Kanui Makaleva. Akui concurrent list Makada Late, State List Late, Union List Layeva. Akua do Kang the idea. Akua to do it center the time of a time. She the wasted Sagana Matau Parega go forest the man Pong to Yapo, the man Dizatom, the Dizatom de. Young Shong resides the Gomez. Mam, I am doing having to go Belly, I hear. Mam, the Makui Kunda, Kanaki, Kanoga, Marin Kanakira. I do amicable solution, Lagam, Sunday never do. I don't know. Shigi forest the Lam Shinaba, Shinadaba, Mamato, wise state government right, a mentality. Forest Conservation Act 1980 Matumina. She did always say, no, Madam Damasi state government has no right to de-reserve or reserve. Use for non-forest purposes without the scheduled government permission. Yap seen high. Aduna the Marubi and Panam Su, Ivo Panam Su Yarweva. Scheduled government Yabum, low tide, high when the Queen Haidiko. I must listen there. Adigi forest like Yanam Labor 2006. Hani do not about Mashida Kumaita together, Mashida tribal communities, irrespective of Akui Zalerong Haramoin, Kokabui Heresy, Ringmay Heresy,
adagi nangi maiti miyamna yamna hairiba akhoi thadou hairasi adagi tangkul hairasi madugi kaino baram talite makoina haidi forest to the lay minariba makoi forest ado dum sina biya eba adu kai hai maduna recognize the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers forest land resources akhoi na thido pata eba kana schedule bombing to singba illegal lay hai bi akhoi na hai bi ya eba adu kai no forest lay se hana mogi zalino irmadi natraga tangkul irmadi natraga thadou irmadi natraga mau irmadi tribal adu sidi yam phai recognizes the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers forest land service adunani maiteina akhoi sing maya ledi akhoi noi dai lai sing maya maitei gi moidana hai akhoi forest dweller ne ba maitei jo sida tribal gi wana taba sida forest dweller hai maitei ji forest dweller amane ba belewei je natra forest dweller ne ba aduna sing maina khona academically akhoi khana batai ba aduna adagi sing matang da ensure the livelihood and akhoi food security of the forest communities forest ki da leiba Livelihood gu mana mai forest da kai tanjaba cha punna thingna minara kanda hariba core issue oriba illegal immigrants ki akogi issue haba tare masi punna thingna minara kanda masi masagi maram da na report ta hoda taraga de khoi future generation da ekoi amal leirami habagi akogi keno phawda mutpa yabagi pot ama khak lakpa haba tare aduga phongdoiba wafam akogi nungba assembly constituency gi amale na phongdoiba wafam siga mari lenana akogi conclusion point ta biyo santa illegal immigrant hai tare bharat hauji Manipur gi da har ke ko keno to ke duga bharat BJP ne ban ma de Bengali sing si Bangladesh ni loi khan ba Delhi da lei ba Bengali sing ji ko mai to ge de moi loi deport to re hoi supreme court na kai hare ge da Bangladesh sini hai na deport to kang mu loi por moi defend to lo ba sida aduna koi na immigrant hai ba se koi na ai na hai bi ade adagi akoi bilen hai bi ade suresh hai bi ade akoi myam illegal immigrant dudi akoi pamde adudi sarkar na to do ni madi sarkar di kana pai hauji lei ba PR gi sarkar ni Manipur to ta ne adu illegal immigrant ke je ina sai hai do akoi gi gangmei na puthorei je ma thengmal la chu matam yam chara ba ne man to je na akoi masida yeng na kamai da illegal immigrant lei rai je akoi Manipur pumna akoi madu hang batai ba du madu khanok batai ba to khanok ba du ai gi matu ne khanok batai nang illegal immigrant to se handak SIR to matam sida maitei ke amai mun lai ma je deport to tara se yawum da ba se somna da akoi gi nupi ma mayum pale ma sai tara ni ma sule mayum dei ne ka ka somna ka na fodre ma je ti aduna sing mai problem yam da ne ba lei me da koi na ai ne je ke no da matam chana ta hudra boi di akoi ai je kan de aduna akoi illegal mi khandok bai je yai da wo da wo akoi sing na kumai khandok da ge bai se da khandok ya ro BJP no ri ba Bengali khodi mo Delhi da ye ta to ga akoi Bangladesh de puji masidi ya da madu ma ta ni supreme court ki anda gi anu wo chief justice se mo be jina taraga to se aduna illegal mi na si akoi Manipur su le pam da tai ba khoi om na anu gangmei ji yam thuna bhar sarkar na thawal got patai Manipur sarkar thawal got patai okay am nungai je akhoi stay oza santa dalak chege oza unrecognized village hai ado but ako unrecognized village hai masi maming di anoba amai tholaga lerami maming sina kamaina tholibano aduga unrecognized village si masing hengalakpa matamda akhoi lairiba authority habatare masigi masina khanghaudri sina kamaina no habigi posini yamna kuira kana khangapagi pot amkhak leiba masika aduga masina mu kamaina electoral roll da mu voter list mu chalami bano habi question jo oba question ama khangni oza kamai thamini asi discussion je koi hana DC ko ramba akoi BJP honorable MLA sina akoi gangmei sina an outsider are claiming ancestral land in Manipur hai bisini yam ngai bi suni akoi beli na su yam phana hai bi ra da ngai de koi suresh na mai ji billion thagar pun to re mai ji akoi billion sida issue lak tri bi sida suresh nang na sai billion hai do mai tong sum to discussion to se ba nang na bias oira ne ba nang ne billion sum to billion to mi congress yang sum to di nang ne billion sina thak pa do mi nya u khre ne ba ta me na tra bele aduna
ai han haije nate mina khanne hai mina nate mina khanne hai ma pandana ma pandana ma pandana sigi ma ji pandana nang se ai sir di fogu tanga sai na haije nate ai haije ba nate hawo khom se na ma biren ya pan gam na nang se bele da pan ai pan ai am ta ka ni question to se gene me thar gi mama da kari no mita I le gene me grengi mita me thar ga I le me sing mai le nati ai ha ke adu noi na simjen bani artificial nang ai har ke ba ai haije ke ba me thar gi port to nate ai na haije ai second nom dai dash risk personally thagal ruano ba hoti thagal pom thok pane tauri ba mi do di tawi ha oh na lu thagal ya bir ngi thagal nga ko ya su gai de adi ya achu ba ko thagal pai ba le ye si bir ngi ne personally ta ba je ai har ke ba BJP है पंचकी देंगे सिगी नुमिता BJP ऑनरेबल BJP पंदे बिरेन पल्ले बा बिरेन ने डिस्कस तो हुए ना बेले ने तो उसमें तो होगा आई सपोर्ट बेले ने है तो हुए बा ओके ओजा सा जा भजन था बिरी को बट अदु दास रेस्क्यू द पर्सनल ओपिनियन ने को ना ओजा सा ओपिनियन ने डिस्कशन ने इदी माय ओपिनियन दा इन मोटिव आई ना नो अदु दिया दे दैट्स पर्सनल ना ओपिनियन दा डिस्कशन ने दे सी डिस्कशन में डिस्कशन में तारा गदी का गाना गांग को कोई इंटरप्रेट हो रहा नहीं तो तो as a citizen of Manipur, proudly today, whoever it is, no one can copy you. Honorable Chief Minister and Biren Pabudu Payavani. Mito khanok ja na asida nang bias le ne ba nang gido lam gi se ko kan ai ya ya to jila nang to okay basi subala ai thamjar ke ai ji maru bele na puthore ba unrecognized village ki discussion ya na na assembly da tawri ja Manipur Chief Minister N Biren 2022 da assembly da adu ma mang du to re adu ma to ya Manipur am dai ai har ke ai har ke ba se akoi Manipur oi lai evidence ne ba sidi assembly da lai ai har ke ba su de so na ko ba nang su kakana ai ke dai ke ba na de phajada ba na de nang na yam na kakana oi ai yaning da point dum kapi how su to ka do ni kapi u ka su adu na na prove me evidence nga na siya ba na adu ma de mai discussion to dino kakana akoi de take to bi bi ni ya na na kakana na hai bi ro ke tro ke adu hai ba adu senior adu hai bi ro ai lo hai ni nang disab ba to ra ba disab to no oza sa ta gi zoi ba na hai bi ro hai ga ma lo no pa ro ne sa dash risk ki zo ba sa gi bo ne CBI pa ro ma do na adu no that's not the way how we can talk as a responsible citizen okay that's party ki spokesperson second round oza sa ta gi ta biro ai hai jara ge se hai ro suresh na machin kal yar gani suresh na ga chum mani na kakpati okay oza sa ta thambiyo suresh na birin thagat babu no koi don kari nuai ta lege thagale aseng madu hai bane hujik jo hai okay oza sa ta yam phare he is a real leader yam phare yare akoi na hai do idi hojiki kaino na gangmei na hai ba Dinganglung Gangmei outside there are claiming ancestral land in Manipur hai sine ba masi kana to gi state sarkar gi kari guma makhudum changba yade ba masida kaino da forest conservation act 1980 matungina forest is central kaino gi makha le ba akoi gi concurrent list ki makha da leite state list leite union list le ba akoi adu khang de yade ba adu akoi to du center da tai na ba tai ba sida ko state sarkar na mathau phare ga na ko forest ma pakdong to ya pote ma di reserve to mom de reserve to mom de yang song na state government je mam ai ni matun hai bani go bele ai hai je mam di makoi khunda khana gi ni akoi kaino ga maring yam khana gi da adu amicable solution nam la ga madu lotion di ba ne ba do adu na sigi forest da akoi lam shin da ba ma to wai state government gi right am ta leite forest conservation act 1980 matungina sida to je kai no matam da masi state government has no right to de-reserve or reserve use for non-forest purposes without the central government permission yam sing na haire aduna je ai maru bi ne phanam tong su ibo bi phanam tong su ya ro ba central government ya gum lo ta ri hai bani da koi na hai di ko ai ma simat loisan jare adigi forest right ye kai nam le ba 2006 da hani du na ta ba masida ko mai to ge da masida tribal communities irrespective of akoi jalerong haire moin ko kabui hairasi ringmai hairasi
adagi nangi maiti miyamna yamna hairiba akhoi thadou hairasi adagi tangkul hairasi madugi kaino baram talite makoina haidi forest to the lay minariba makoi forest ado dum sina bi aiba adu kai hai maduna recognize the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers forest land resources akhoi na thido pata aiba kana central government to sigma illegal lay hai bi jakoi na hai bi aiba adu kai no forest lay se hana mugi zalino iramadi natraga tangkul iramadi natraga thadau iramadi natraga mau iramadi tribal adu sidi yam phai recognizes the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers forest land service adunani maitaina akhoi singmaya ledi akhoi noi dai lai singmaya du maitai gi moidana hai akhoi forest dweller ne ba maitai ju sida tribal gi wana taba sida forest dweller hai maitai ju forest dweller amane ba belewing je natra forest dweller ne aduna si maina koina academically akoi khana batai ba aduna adagi si matang da ensure the livelihood and the akoi food akoi security of the forest communities forest ki da leiba belewing gu mana mai forest da akoi kai tanjaba chana ba tanjaba khotba adu loi adu right le ba si matugina aduna si mayam je koi khangde boi di kainoi da state government sina hekta khuji thingje lueba aduna ne ba koina akoi manmohan singh na prime minister including biren yauna magi manau akoi rajendra yauna akoi kaino je akoi samal khabi gi hai ne ba koi matam du matam yu dina biren ko se mi na ni delhi da adu ati te political party loi che mi na ni ne manipur lai political party myam akoi suri soi matam du yaw gi nam na wi ko adu ko akoi je pa biren masa je samal kha ba ya yam kan law phoni magi akoi mama mapa imoju yaw ni e kha ba ya bai magi manau akoi rajendra ju yaw akoi loi law ni ne manipur se ju manipur da saman kha ba ya political party kana le hi ne adu kumai tawi madu da moina akoi forest ya ba lawum de ba madu da bjp gi mantri oi ki ba akoi gi yamung ranjan ju yaw ri ne ba e saman kha ba ya bai mamdi nang forest ki asomna kan de le ba wildlife ki kai ka ma masi nak sidil gom ya ba yaw de na tawi hai bu si le yang si mo mayam je koi khangna de boi di akoi na hongmo chaw ba ma na si tawre phari hai bi ya de ba hongmo chaw du lan daw ni state government na ngam de du sa tan hai ri lan de be le nang hai ri lan da aduna central government ko mai tak na de gi hai du ne ba assembly na pass taw ya pote si forest di ja taw je karam akoi gi list akoi parliament na hai wa assembly na pass taw loksan ngam rai ba hoi si taw bi oi na hai bu de central government pass taw loksan ngam bote forest je hai di akoi na bharat ki kai rosi ko union list concurrent list state list nei re ba amaga khuthi je ne pote ba aduna si matang jain hai je masi da koi yamna matam chai khale ai di koi gi honorable Dinganglung Gangmei hai je man hai ba immigrant hai je immigrant ko naam ma se khangde immigrant ai si kar manoi da ai gi wang ma da sang ko mi sing du ne ba ai gi wang ma de mai tai jang pu ai na Bangladesh mai tai ju la pu ai na Pangan ju la pu ai na adu Burma rom de gi koi kuki ju na ga ju la pu ai na naga kaya ma lai ye ba kaino adu akoi ni sida mana palli je yam phaye community am da palam da je yam thagle akoi Gangmei na si je community am da panna immigrant je akoi de pung nok singoi len bi ai mana hagdoi je ma je akoi na bhar saka yong na koi hai ba tai ba kai no sbai te ri da si magi forest ke right ekse akoi party na ma yaing de bam ne kai no ko ma si amen tok thue ba bjp center da adu magi belewing gumba forest ki maya de jibam mayam right se mangal le ba belewing ki singje belewing ki khumni ne ba si akoi na se bjp na pa ma central government ma du gi amendment ji kakthale ba adu ka kudu khoi ya dia ba adu sine ke ruwan immigrant ki na te adu ai support tawi na de forest ni si forest ni ai ji forest ni na tro akoi na ka ni tawi je bele forest ni na tra akoi khunta salai je ate de na te ba lai ga ta ba na te claim to wai ni da se de claim mai ba ni ka claim du ne ba akoi na lo ni forest ni da ne ba tawi je na na claim to mo je da na ma anang du ma la lan dong ai di mai sawli ne saugut pa du ne ai di mai sawli ne kai ni ma na claim to ai je ma ni sel ga wa ngang de ba la bi do wi ba ai di la bi na kan forest ke mari le ni
illegal immigrant forest ekamari nati illegal immigrant forest le na to tai kai do ta ni tom na ne ba ma ge sure sai ke lagi tai je forest le na to tai je no su ba kai do tai je it's not specific na dai no je ba ta kai do tai je oza akhoi gi topic ta phukat chari ba MNA phukat le ba MNA la phongdoi ba wafam city kai tai no forest le na tai ba immigrant oina lam do kai do ai bani lam do ba na te ba dai no ta ba na te ba forest le ba bele di ai ba ngai je nang du no ko no ma di bele di ai forest le na ne ba ta sali je lambi do na te ba ta ri je lambi su national highway su central gi magi kai no da yaw bani manipur gi na te ko akoi na aduna akoi na bi forest le na ne ba ta sali mi kai da ta do ba ko adi ka wa ta hang je ge na te forest na me yaw khang da na forest le na ne ba ta ri je forest le da ta ba ja oh nga wa na nga jing da le ba na ga cookie ja jing da le ba ne ba mo gi si kari jaga no ado si da ya ai ye se ba da ta bi ai har ke ba si ai har ke ba si yaw ye ba ai na je si da hai ba ko recognize the rights of the tribal communities and other traditional forest dwellers, forest land resources. Ensure the livelihoods and food security of forest community and extension forest conservation through community participation. See, jam phasa phasa yaw ye ba. Adu sounds low the number ba hai. Iban khela bali ke ba ai forest land ne ba mo ta ri je. lam le ta ba te ba akoi gi zelirung gi de lam le ta ba te ba forest land da ne shi akoi na di ko na jo di lang ge discussion ko ai tong ne no so les forest land da ne ai bi mi ya ji ba khoi na su bla forest gi land da ta hai bi ba khoi ya ji hai ba ni da ka du ya lu du long thai ne moi gi ke no da akoi gi adu di ka no ta re akoi gi ai ne le ba jaga je ai gi ne hai ba do sing da le ba kamu na adu ya moi me hai ba na be ai ne ya ai gi forest land na te ba oza sa ta ge hana lotion bi ai adu ne ai di forest dweller na te ba bele di forest dweller ne bele gi rai si kanap na kak pong shan na kak pong moi subra na kak pong moi suje ka kanap na kak pong moi manipur sarkar na kak pong moi na gi rai si maram di ma di forest dweller ne ba adu na forest dweller gi hai ni adu na ina ma sawuli di adu da forest dweller ma immigrant yaw ba hai bu ne man hang ni di man yaw ye hai bu ne te sing na claim hai bu ne man to ni se adu na akoi ne discussion to is forest ta salak pa duni lam ne ta salak po di mui rai ni na hai ni lam yon ba lei be mai dai sam ne kai chang ba ma to ba du de khoi loi khang ye aduna ai ha ma kano da akoi gi Dinganglung Gangmei se ai yam phajana ai sawusari okay second round da ma kha dum ta bi ai second round gi se was a bele da ge lak chage